1 2 3 Hello, it's me Jeet আৰু মোৰ লগত আছে ৰোশন মোৰ লগৰ আৰু মই আজি মোৰ আছো অফিসত ৰোশন আৰু মই কৈ দিও ৰোশনৰ বিষয় হি ইজ এ জাৰ্নালিষ্ট আৰু কি কৰি আছে ৰোশন তোমাৰ I students for every university and at the university college তো মজা লাগছে ভাল লাগিল সো মই কৈ দিও ৰোশনৰ অলপ মেজিক কৰে বাৰু ষ্টিল মই কিবা এটা ইউনিক ট্ৰিক দেখাও যোনটো ট্ৰিক আজিলৈকে মই মোষ্ট অফলি না ইউটিউবত দেখাইছো না কৰবাত দেখাইছো আৰু ওৱান অফ দা ইনোভেশন বুলি ক'ব পাৰো ৰিসেন্ট ইনোভেশন মোৰ এইটো ৰোশন কাৰ্ড খেলা ৰাইট yes I do so I have a deck of card bicycle card জানা আছে bicycle card তুমি চেক কৰি লোৱা চেক কৰি পৰা চেক কৰা আৰু যিমান পাৰা তুমি shuffle কৰা fine I will just do a shuffle I'll make it very hard for you yeah করা জিমান মন করা and I will never let you see the bottom card না লাগে তুমি স্প্রেড করা গোটে কার্ড খিনি তুমি স্প্রেড করা well I'm not a magician so as a magician কেনেকে স্প্রেড করে মই তোমাক দেখাই আছো as a magician মন আছাম নাম বটম কার্ড চাম নাম টপ কার্ড চাম মই এনেকে স্প্রেড কৰিম লাইক ক্লিয়াৰ যিকোনো এটা কাৰ্ড কনফার্ম একদম নিউ গাই হয় এটা এক্সট্রা কার্ড থাকে তুমি জানা চাগে এইটো মই উলিয়াই দিছো এইটো মোক নালাগে এটা যিকোনো কার্ড তুমি লব পাৰি ইয়াৰ পৰা যিকোনো কাৰ্ড লৈ লোৱা তুমি any random card yep should I see silo in fact do one thing I have a marker where's the marker this is the marker now you can see তুমি তোমাৰ কি কৰিবা do one thing তুমি তোমাৰ সিগনেচাৰ কৰা আৰু এটা ইমোজি আঁকা আৰু ক্যামেৰাত দেখাই দিবা মই নাচাও ক্যামেৰাত দেখাই দিবা তুমি ক্যামেৰাত দেখাই দিবা মই নাচাও clear okay marker to বন্ধ হৈ যাও ফাইন মাৰ্কাৰ না তোমাৰ কাৰ্ডটো মই পাম নেকি মই নাচাওঁ আৰু তোমাৰ কাৰ্ডটো দিছ ইজ দ্য কাৰ্ড ৰাইট মই এতিয়ালৈকে নাচাওঁ আৰু তোমাৰ কাৰ্ডটো ক'ৰবাত মই মাজত ভৰাই দিওঁ চ' মই লাইক পিয়া ফাইন মই থৈ দিলোঁ লাইক দিছ ফাইন ফাইন ভেৰি নাইচ নাও মই লৈ আছোঁ মোৰ কেমেৰা এতিয়া মই লৈছোঁ মোৰ কেমেৰা ৰোশন বন্দুক চলাই পাইছা কেতিয়াবা গান পাইছা সৰু কালত তুমি এটা কাম কৰা তুমি ভাবি যোৱা তোমাৰ হাতত এটা বন্দুক আছে ইউ হেভ আ গান ইন ইউৰ হেণ্ড ইটছ এ ইমেজিনেৰী গান ৰাইট আৰু তুমি ডেক্টৰ ফালে চাই থাকা আৰু তুমি শ্বুট কৰিবা লাইক 1 2 3 ক'বা তুমি 1 2 3 ইয়াত এটা জায়গাত কাট হৈছে ৰাইট এটা জায়গাত আই গেছ দিছ ইজ ইয়ৰ কাৰ্ড কেনেকুৱা লাগিল থেংক ইউ and this is me Suranjeet Chaudhary and this is my new innovation আৰু যদি কোনোবাই শিকিব হৈছে মোক কণ্টেক্ট কৰিলো ডাইৰেক্টলি ইউটিউব ফেচবুক য'তে চাই Suranjeet Chaudhary SURNJWD CHOUDHUR Suranjeet Chaudhary আৰু ইউটিউব চেনেল জিটছ এক্সপেৰিমেণ্ট থেংক ইউ আৰু সেম ট্ৰিকটো মই কৈ দিওঁ আৰু সেম ট্ৰিকটো মই কালি পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ এখন শ্ব' আছিল মোৰ ধাৰাপুৰত কিৰণচি গ্ৰেণ্ডত মোৰ শ্ব' আছিলে আৰু সেম ট্ৰিক মই পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ৰিয়েকশ্যন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন আৰু বস্তুটো বনাওঁতে নাই কমেও আজিলৈকে 6 পৰা 7 মাহমান লাগিছে চ' গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি বনাইছিলোঁ আৰু যোনটো ট্ৰিক আছে পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ সেই ট্ৰিকটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰিয়েকশ্যন চ' দিছ ইজ মাই ডিভাইচ এণ্ড দিছ ইজ মাই ৰিম'ট দবাওঁ
थैंक यू। So he is doing a shuffle in my deck. अब चेक भी कर लो आप। फिर भी हमने एक छोटा Only one card. आपके बारे में कुछ कहने का, कुछ लिखने बाकी का। मेरे को दे सकते हो आप। अद्भुत Okay. आपका किरदार है। Do one thing. अद्भुत भाई जी माँ, Do your signature. भाई जी माँ एक बार सुनेंगे आप ही कुछ इमोजी बना सकते हो। अद्भुत आपका किरदार है, चढ़ाव वो आपने खूब देखा है। आपका कार्ड कहीं डेक के ललित मनीष रश्मि बबीता आपके जीवन की रेखा है। आदित्य को आपने ही यूएसए भेजा है। आदित्य को आपने ही, आपकी जितने ही तो आपका साइन कार्ड है डेक के अंदर है। प्यारी क्यारा कौन सा कार्ड है मेरे को पता नहीं। विदाउट टचिंग इज इट पॉसिबल मैं निकाल सकता हूँ कार्ड? सबको आपने बनाया। कभी गन चलाए आप? गन चलाए हो? आप सोचते रहो आपके हाथ में गन है, इट्स ए रिवॉल्वर। करिए लाइक दिस परवरिश का ही एट अ काउंट ऑफ 1 2 3 उत्सव डेक पे शूट करना है आपको। उत्सव मना रहे हैं आज गौरव सलोनी, संजय निकिता, जयपुर से आई बेटी संगीता और कविता। दिस इज योर कार्ड राइट ब्रो। गृह शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र के आप प्रमुख विचारक हो। गृह शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र। एंड भैया को दो एक कार्ड निकालने के लिए। वो आप बता देगा कौन सा कार्ड। नो नहीं बोलूँगा। क्लियर? ओके बाकी मैं ले लेता हूँ। ओके डू योर सिग्नेचर ब्रो। दिखा तो दिया। मेरे को मत दिखाइयो। नो आपका कार्ड डेक के अंदर है। मेरे को पता नहीं आपका कौन सा कार्ड है, आपने कौन सा कार्ड लिया था राइट? कुछ सिंबल्स बनाए थे या सिग्नेचर? विदाउट टचिंग आप निकाल सकते हो डेक से कार्ड विदाउट टचिंग। कभी गन चलाए हो ब्रो? आप सोचते रहो देयर इज अ गन इन योर हैंड। एट अ काउंट ऑफ 1 2 3 डेक में गोली मारना है आपको। 1 2 3 दिस इज योर कार्ड राइट? ये क्या हुआ? डू वन थिंग। आप सोचते रहो देयर इज अ इमेजिनरी गन इन योर हैंड। सिट डाउन। देयर इज अ इमेजिनरी गन इन योर हैंड। एट द काउंट ऑफ 1 2 and 3 आपको शूट करना है। आप खुद बोलते रहो 1 2 डेक पे शूट करना है। ऐसे ऐसे खोपड़ी में लगेगा। 2 3 दिस इज योर साइन कार्ड ब्रो। This is something yaar. टू गुड। What is your card? साइन कार्ड तो है। Signed card है. कार्ड भी निकला ना फिर वहीं से। कार्ड वार्ड तो ठीक है पर हाथ कहाँ चाहिए? भाई मार मत देना भाई। बोले थे इसलिए बंदूक को